Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi akomeje gutungura abantu ku rwego mpuzamahanga ndetse ibyabereye Kinshasa byo byongeye kwibutsa Sebarundi uwo ari we kubera ibikorwa bitandukanye yagiye akora mu gihugu cye cy'u Burundi bigasetsa abantu ndetse bigatangaza abantu. Uyu mu perezida usa nkaho adashoboye rero yongeye gutungurana Kinshasa aho yagaragaweho ibisa nkaho ari amabara cyangwa ari amadayimoni cyangwa ari ibindi bibazo bikomeye byabaye, ariko tugiye kubisesengura tumenye ese kubera iki Sebarundi General Neva yaguye hasi Kinshasa byagenze bite. Nkuko byatangajwe n'inkuru iri gucicikana mu bitangazamakuru bitandukanye bivuga ko Perezida Ndayishimiye yagize ikibazo gitunguranye akitura hasi kuri bariko cyangwa ku rubaraza rwa hoteli Kinshasa, bigateza urujijo mu bo bari bari kumwe. Biravuga ko yahise atakaza ubwenge mu gihe gito hanyuma agakangurwa n'inkoni n'imigeri n'inshyi yakubiswe n'umwe mu bamurinda. Ikitonderwa hari abavuga ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi akunze kunywa inzoga nyinshi cyane ku buryo rimwe na rimwe ahura n'ibibazo bikomeye cyane kubera izi nzoga. Nkuko abari aho babivuga, mu gihe abantu benshi bari batangiye kugira ubwoba nyuma yo kubona General Neva aguye hasi cyangwa ahuye n'ikibazo, umurinzi we ADC ariwe wamukubise inshyi amukangura yagaragaye asa n'uwasobanukiwe neza icyabaye ndetse bivuga ko yanabivugagaho aseka asa nk'utebya. Magambo yati champagne iratumarira ubusa, nibyo byavuzwe n'uwo ADC yatangaje asubiza abari baraho bageragezaga kumenya ikibaye. Bamwe bakaba batangiye kugenda bongorana cyangwa bavuga ko bashobora kuba bamuroze. Nkuko bimaze kumenyekana, Perezida Ndayishimiye akunze gukora ingendo ari kumwe n'umufasha we kugira ngo amukurikirane no kumubuza gukabya mu kunywa inzoga cyangwa mu zindi ngeso zitavuzwe neza. Ariko uru rugendo yakoreye Kinshasa rwari rwihariye kuko General Neva yari yagiye wenyine kubera impamvu ebyiri zihariye. Biravugwa ko yari agiye kwitabira inama itaravuzweho rumwe yishyira hamwe rya ICGR, aho iyi nama bamwe mu banyamuryango batayitabiriye harimo nk'igihugu cy'u Rwanda rwanze kwitabira. Iyo nama rero yateguwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wa Kongo hagamijwe nk'uko byavuzwe kurwanya no gusenya inzira za diplomasi za Washington na Doha ku kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'Uburasirazuba. Hari amakuru avuga ko u Burundi bwamaze kohereza abasirikare barenga 15,000 muri Kongo bashyigikiye ibikorwa bya gisirikare bya Tshisekedi, ibikorwa bivugwaho ko bihangayikishije cyane abaturage b'abatutsi bo mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Biravugwa kandi ko Burundi bwitabiriye iyo nama mu rwego rwo gushyigikira gahunda ya Tshisekedi yo kuburizamo ibiganiro by'amahoro bya Washington na Doha. Andi makuru avuga ko uyu mubano uturuka ku nyungu bwite cyangwa uturuka ku nyungu bwite z'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, kuko ngo u Burundi ubwabwo ntacyo bubonera muri iyi mirwano ikomeje kuba mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba basirikare rero akomeje kohereza mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo Tshisekedi akaba yishyura General Neva amafaranga menshi cyane. Ibi bikavugwa ko ariyo mpamvu akomeje gukora izi ngendo zitandukanye, akaba rero ari nka operasiyo yo gushyigikira no gukusanya amafaranga mu buryo bw'ibanga. Ni muri urwo rwego rero bivugwa ko Perezida Ndayishimiye yatangiye kwishimira uru rugendo hakiri kare akinywera inzoga cyane, ndetse bikaba bivugwa ko nta mugore we wari uhariga mucunge amubuze kuba yanywa inzoga nyinshi. Yagize ati tugiye gufata amadolari Kinshasa. Nibyo bivugwa ko yatangaje ari mu ndege ubwo yerekezaga Kinshasa. ngo ubwo yageraga Kinshasa rero yari yamaze gusinda cyane. Ni ukuvuga ngo we akiri mu ndege yatangiye kunywa byeri, ariko noneho nyuma y'ibiganiro yagiranye na Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yaje kunywa arasinda cyane, biza kurangira aguye agacuho ndetse amera nk'upfuye. Nibwo yakubiswe imigeri n'inshyi birangira akangutse. Intumwa z'u Burundi zagerageje gusobanura ko ikibazo cyatewe n'umuvuduko w'amaraso, naho abandi bavuga ko ari ibijyanye
no kuba yasinze cyane, ariko byagaragaraga ko yari yasinze cyane n'ubundi kandi yararushye. Bivuga ko nyuma yo kugeza aho atongera kwihagararaho yakomeje kunywa kugeza ubwo yaguye kuri bariko cyangwa ku rubaraza aho yari yicaye. Ikintu kimwe rero ngo kitazongera nuko umugore we atazongera kumureka ngo agende wenyine, kuko n'ubusanzwe yari amaze igihe atamureka ngo abe yagenda wenyine. Niko rero umwe mu bari mu ntumwa za gahunda ya Kinshasa yabitangaje. Ngira ngo rero nk'uko mubyumvira, Perezida Evariste Ndayishimiye yongeye kugaragarwaho n'ingeso mbi, mu gihe hari amakuru n'ubundi yavugaga ko yahuye n'ibindi bibazo bikomeye cyane ubwo yari yagiye mu bijyanye n'ibirombe, ikirombe kikagwa, ariko aho nta kosa na rimwe we yari abifitemo. Ni ibintu bisanzwe biba nk'uko amakuru dukesha bimwe mu bitangazamakuru abitangaza. Reka tubagezeho n'iyi nkuru, nubwo yo ibabaje niko twabyita, kuko nta ruhare yagize mu byabaye ubwo iki kirombe cyagwaga, ndetse bamwe mu bajepe be bakajyanwa mu bitaro nk'uko tugiye kubyumva muri iyi nkuru yose uko yakabaye. Kwihuse, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaherutse kurusimbuka ubwo yasuraga ikirombe cya zahabu mu ntara ya Bujumbura tariki ya 14 Ugushyingo 2025. Igice kimwe kigasenyuka ndetse kigakomeretsa abarinzi be, abajepe be. Uyu mukuru w'igihugu amaze iminsi ashyiraho abayobozi bo ku rwego rw'amakomini anasura ibikorwa byo gucukura amabuye y'agaciro hirya no hino mu gihugu. Tariki ya 15 Ugushyingo yasuye ikirombe cya zahabu muri komine Mugina nyuma yo gushyiraho umuyobozi wayo. Yari yambaye bote, gilet na casque, yitwikiriye umutaka kuko imvura yagwaga. Mu mwanya Perezida Ndayishimiye yasuraga iki kirombe kiri ku musozi wa Mageyo, ikintu kiremereye cyaraturitse. Perezida Ndayishimiye n'abari bahari bose bitura hasi. Abasirikare batatu bashinzwe umutekano wa hafi wa Perezida Ndayishimiye barakomeretse bikomeye, ariko we ntacyo yabaye. Bahise bajyanwa ku bitaro kugira ngo bitabweho n'abaganga. Hari abatekereza ko ari inkuba, ariko Ambasaderi w'Ubufaransa mu Burundi Sébastien Minot yatangaje ko ibyabereye imageyo ari iturika risanzwe riba ku birombe byinshi. Ashima Imana ko Perezida Ndayishimiye yarokotse kuko hari benshi rihitana. Uyu mudiplomate yagize ati, iturika ryabaye mu ruzinduko rwa Bwana Evariste Ndayishimiye rirasanzwe mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro kandi ryitwa Coup de Grisou. Ryaba ryarisha abantu 15,000 mu Bufaransa gusa. Imana ishimwe Perezida yararusimbutse. Iri turika ribaho iyi myuka yirundanyiriza mu birombe, cyane cyane gaze metane imaze kuba nyinshi. Iturika rikomeye ribaho rishobora kubyara umuriro, rikaba ryatwika abantu bari hafi aho cyangwa rikabaheza umwuka. Mu 1906 abacukuzi b'amabuye y'agaciro barenga 1000 mu Bufaransa baturikanwe n'iyi myuka. Mbere yaho sosiyete yacukuraga yari yaraburiwe ko harimo imyuka myinshi ishobora guteza impanuka, ariko ntiyabiha agaciro. Mu 1925 mu mujyi wa Dortmund mu Budage naho habaye iturika ry'imyuka ubwo hacukurwaga nyiramugengeri ryishe abakozi 130. Mu Bubiligi naho Grisou yishe abacukuzi 262 bari biganjemo abimukira b'Abataliyani. Iyi mpanuka yabaye imbarutso yo gushyiraho amabwiriza menshi arengera abacukuzi. Ngira ngo rero murabyumvira neza ko Perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarusimbutse. Dushima Imana rero ko ubu iri turika ritigeze rihitana Perezida w'u Burundi Sebarundi.